За сайн байцгаана уу? За өнөөдөр greetings дөрвийг хийх юм байна. За энэ дээр дараад оръё. За нийтдээ 2 даалгавартай. Ан.会 Ан. 女，如安， Ан. 李医生早安 Lý Y Sinh. 早 早 安 An. 早安 Teacher Lee. Good morning. Good morning, teacher. Doctor. 爸爸妈妈晚安，晚 One. 安， One and Dad, Mom, good night. 会会我一会儿见我的医生我一会 in a bit, in a few moments, хэдхэн моментын дотор 儿见 见我的医生. Би өөрийнхөө эмчийг удахгүй харна гэж байна. 一 In a few moments, I see my doctor in a few moments. 安 安要会会请请次次张老师晚安张老师teacher 张跟 teacher 张晚安 good night. 雨到知知安安会会王老师早安，王老师早安гэдэг нь 早 өглөө нь. Teacher Wang good morning. 爸爸妈妈晚安爸爸妈妈晚安. 爸爸妈妈晚安 ингэж晚安爸爸妈妈晚安. анхаарлын тэмдэг өчөх хэрэгтэй. 我一会儿见他我一会我一会儿见他我一会儿见他见他. I see her in a few moments. I will хийм гэж эрэхтэй юм. 早安 Good morning. 晚安， Good night. 一会儿见，一会儿见会见儿 See you later юм байна. 一会儿见 见 See you later. See you in a bit. 李医生早安李医生早安 Dr. Lee Good morning. 爸爸妈妈晚安 За爸爸妈妈таслал 爸爸妈妈晚安晚安 我一会儿见他我一会儿见他 I see him in a few moments. I will 이제 ирээдүйд цаг үсгээд байгаа. 我一会儿见他我一会儿见他 I will see him in a bit. За амжилтаа игээд
会 За шууд дараагийн цоглоо нуушлаа. Хуй. 安 Ан. Хуй. 会 Хуй. Escribe esta en inglés. За dad, mom. Wang An. Wang An. Good night. Li Yisheng. Zhao An. Yisheng, Doctor Li. Good morning. За Ан гэдэг тохирсон үс. 女，安 Ан. За see you in a bit. An. 安 An. 到 Dao. 会 Hui. 与 Yu. 之 Zhu. Teacher Wang. Zhao An. Good morning. Ce. 次 Qing. 请要 Yao. An. 安会会。我一会儿进他，我一会儿进他。I will see him in a bit. 晚安 晚安。За их сонсноо ч гэсэн байна. 晚安。早安。Good morning. 我会儿他我的我会儿见我的医生。I will see my doctor in a bit. За хамт хийзээ. За good night. Good night. Чамаг тавих юм уу? Окей. Чин дээр гарах юм уу? Окей. Яах юм? Энд. За Жан teacher Би адэти. teacher Жан good. За энийг хоёулаас тосгоч. За night. За авчлаа. Хороо ирексбитэ. No gracias. Шүү. За соёл ингээд 2-7 хоног тасралтгүй аав англи хятад хэл хийсэн байна шүү дээ. За greetings-ийнхаа хоёрыг эхлүүлье. 错错 Цоо. Цоо, цоо. 最最 Зүй. Цоо. 借错 Цоо. 九九九九 Жоо. Жигэр жио. 九进 За чин. Чин. Жио. Жио. 九，Жио. 好久不见， How 久 Жио. Long. Бу. Жин. Жин гэдэг нь зай жин буюу дараа харахын харах. Тэгэхээр чамайг харалгүй удсан байх шүү. Long time no see. 我不错，你呢？ 我不错，错. I'm not bad гэж юм байна. I'm not well. 你 How about you? I am not well. Таслал. How about you? I'm not bad. 错， What about you? Хэмээн.
За зүй гэдэг нь 最 зүй юм байна. 我最近很忙。我最近最 recently 近 near 最 most 近 need би хамгийн ойрхондоо тий. I recently Ман. За би ойрдоо их завгүй байгаа. I recently busy. За жин гэдэг хандс маань жин жин 心近 жин. За энэ маань 最 最久久近近错错会。会我的家人最近不错。我的家人 my family 我的家人 my family 不最 recently 错 pretty good 错 recently pretty good my family 不 my family is recently pretty good my family has been pretty good recently 3最最安安错错近近久久好久不见，你怎么样？好久不见好久好久 long time 好久不见 The long time no see анхаарлын тэмдэг ни 怎 怎么样？你怎么样怎 How are things How are things ямар хөө байна да 我不错，你呢？我不错你呢我不错你呢你好，好久不见。好久不见 long time no see уулздаг удсан байх шүү гэж байгаа. Hello long time no see 我们最近不错。我们最近гэдэг нь болохоор сүүлийн үед 我们最近不错 We are not well recently 不错我们我们最近不错。最近不错 За энэ автоматаар энэ юу болох юм бэ? Одоо perfect tense-ээр бичих 最 хэрэгтэй 近 юм 怎么样？ 最近怎么样最近怎么样最 recently How are things recently 久，久我不错，你呢？我不错 I am not bad 错， Not bad What about you don't have about it талцсан 我的家人最近不错。我的家人最近不错 My family за тэгээд энэ 我的家人最近不错。最近болохоор my family has been has been 不错 has been not bad recently гэдэг нь очиж pretty good гэсэн 我们最近不错。 we have been not bad 我的家人最近不错。 So my family has been not bad recently 我们最近不错。我们最近recently 不错 We have been
Not bad recently. За ингээд greetings-ийнхаа 4-р мэдчилгээний одоо дасгалуудыг хийж дуусглаа. За өчигдөр бол хэвчээс чатаагүй өнөөдөр хоёр хоёулангийн хийгээд бас өнөөдрийнхөө стрикийг авчлаа. За дараагийн имжлэгээр бол drink хоол идэж уух зүйлийн талаар үзэх болно.